Peti dan potovanja z Oskarjem. Smo v tepiharni v Rartu. Za temi izrazljenimi lepimi vrati se to nahaja. V naši grupi zdaj govori o zgodovini in o teh zadevah. And Urartu kilns usually are with animal design. In so najlepši, kot vidite, in so ponavadi z vzorci živali, živalskimi vzorci. They can find pure silk, Ko najdete uranske vzorce iz čiste svile, z znaki svetli, silk embroidered on cotton base, potem tole je svila, ki je, cotton base. ki je Urartu kiln technique, and the rest, the high line is carpet technique. Double knot, tehnika je pa double kombinacija. knot carpet technique. Tukaj je že preploga, tepih in pa uranski kilim, se pravi tukaj pa je to prehvačkano noter. Tako da lahko vidite, imate dve plasti. Eno je preploga, četrti pa je tiste tam gor. Rah kiln. Rah kilim. Rah means wave. Nomadic people are weaving. Vse naravno, barvano. They sew Tule zraven pa ni slika, see that it's made ampak out of tkanina, double tepih. Ampak ko so našli prvi tepih, so ugotovili, da je bil narejen iz vojnih. original pazir. Ta parašin, vse naravne barve. Tako da vidite. Baš tako starinsko stanovanje, klasično, baš je. To je ta drugi tip, ki smo ga tam, ne? Ja, Mr. Pascal, you see Parashin killing, Oscar, sorry. lepi so. You see cotton base, 1001 night design. Svila, ta tiste svileni, ta pa ni svileni. Şuydu, içeride de göstermiş ya. This is, we call it berjesta. It's combination of carpet and killing. Two different Tridimenzionalno, workmanship. ki je postriženo, ne? Posebej. It's kind of patchwork, but patchwork feature colors. Ja, v originalu kurdski tepih ni še drug razen v tej kooperativi učiteljinih ne dela in v bistvu gre po vsem barvam in pohištvu. The only palace culture, Turkish carpet, which is known as Uşak or Yuşak. You see, usually they made from pastel colors and it's floral design. Tukaj je ušak, preproga, ki jo We have all lahko delo the designer make design and the women's making a circle from the wood. They put it on this circle and they knit it by needle, you know, or they embroider by needle. It's back cover, table cover from silk. The whole. Van, ladica nas čaka, da bomo šli s to ladico na ta otok Agdamar. Ovčice se zbirajo, bomo videli, kakšno vreme bomo imeli. Grupa je zbrana ob obali, ladica nas čaka. Štart iz pristanišča ven. Lepo hitro plujemo, ta otok ni bil daleč, 20 minut vožnje. En del od te otoka je zagrajen, ker tam gnezdijo galebi, da imajo svoj mir. Mi smo pa na tem delu, ker je lepa obnovljena katedrala. No, tle bomo pristali in potem tle gor uživali. No, bomo videli, kako bo.
je zmaja. Ja. Just in this direction, look at the lion and deer. The battle between Tukaj lion zgoraj pa and pogledajte lev, ki je napadel oziroma je šel na leva, pardon, na jelena, ne? deer. So, in the other Lepa plaža. Lepa plaža. Kar Vansko jezero je kar lepo morje, ne? Škoda, da je tako alkalno. Mogoče bomo namočili noge malo noter. Milan se je potopil in zaplaval v Valsko morje. Sodovo morje. No, super, tudi to se dogaja. Kakšno morje je? Je dobro? Ma to ni morje, to je največje turško jezero. Super je. Valsko jezero. Kjer prihajajo, vse pritekajo vode, vendar nimajo izhoda, zato ima voda sam občutek. Breda. Fotografijo naredi s kakšnim mojim aparatom. Vrži ta mobitel pred. Še malo zaplavaj. Dobro, Milanček je okusil turško jezero. Skapa neke svoje variante. To ga si zašli. Pa kopti. Ja, meni je najinteresantnija ova etiopska povijest. Oni su više, imaju oni ne toliko znam svidjeti, Kosovo, više imaju onih muslimanskih. Ja. Imate ovdje aledije koje su muslimani piju vino u aleturgiji. Čisto je to morje. Čisto žajfnica, ne? Smo rekli. Evo, podvodni greben. In so pripeljali Turke na izlet. Evo, sredi tedna. Tudi Turki potujejo, so popotniki tako kot mi. Po kopanju se pa vračamo nazaj na celino iz tega otoka Agdamarja. A, to je pa zdaj druga ladja. Potem smo govorili o Armencih, o Gruzicih, in smo Gruzice uvukli v pričo našo. Oni so živeli v tem predelu. Potem smo govorili o Armencih, ki so živeli v tem predelu, in smo tudi njih, od kje so prišli, kako so živeli, kdaj in kako so danes. In potem smo tudi Kurde včeraj obdelali, da smo jih vključili v zgodbo. Od kje so prišli, kakšni so, kdo so. In če gremo zdaj ta kaleidoskop gledati in rečemo, ta štiri ljudstva so sobivala skupaj, ne? A ja, kaj smo še poiskali? Takoj ta prvi dan, drugi dan, smo Turke potegnili iz centralne Azije, se spomnite? Turke smo povukli iz centralne Azije in dovukli jih v Anatolijo. In vsaki dan smo jedan narod od nekde pohvatali in dovukli ga v našo pričo istočne Turske. A se spomnite, tako je? Zdaj vidite, da to ni bilo na ključje, to je kar namerno bilo. In eni nam pa še manjkajo. Imamo još jedan ljudstvo, koje se nismo dotakli do sad, jer da bi sve zajedno to bi se zbrkalo, je tako? Pa smo sistematički jedan po jedan, ali kad onda saznamo da sve te različnosti, ki smo jih že do zdaj spoznali, Grki, Selčuki, Turki, Gruzici, Armenci, tudi Irance smo veliko omenili, da pričali smo o Irancima,
kad bi sve to izmiješali, ne bi ništa niko shvatio, samo to neki buć kruš. A u stvari taj buć kruš je ovdje se događao, ta buć kruš se tukaj dogajal skozi celo zgodovino. No, katerega ljudstva se pa še nismo dotaknili. Ima jedno ljudstvo, kojeg se još nismo dotakli. Mi smo ga još uvukli u priču. Sirijci, dobro, bravo. Blizu smo. To je pola poena, a trebam cijeli poen. Dobro si? Židovi, oni jesu, oni nisu u našoj priči toliko bitni, ali super je, ja. Vemo da ima še drugi, ne samo Indijanci, Perzijanci. Perzijanci, dobro, nisu sad u našoj priči toliko prisutni, ali ja, od njih smo malo pričali, super. Arapci. Asirci, to su u stvari Arapci, tako da je pola Afganistan, Arapci su šire, Asirci su jedan dio. Evo, gledajte, Arapci, ne? Kaj smo o njih nismo skoraj nič rekli, zdaj pa, ko bomo prišli v dele do zgornje Mezopotamije, pa Arapci postanejo prevladujoči. Zdaj, omenili smo Arapce včeraj, ko smo govorili o Noetu in smo rekli, da je Sem, to je to Od otočka se vozimo potem še ob obali jezera Van še 1,5 ure. Predno bomo prišli čisto v zgornjo Mezopotamijo. Vetrska plaža, Tatvano. Domoljubni pa so Turki. Tako velike zastave so napravljene. Na zahodni strani jezera Van in prejšnji pogledi so bili zadnji na jezero in zdaj ga ne bomo več videli do naslednjič. In zgoraj, tukaj na vrhu pred nami spredaj, je gora Nemrut. To ni tista gora, ki bomo jutri šli na vrhu jutri, ampak je Nemrut, vanjski Nemrut se reče, ki je zaslužen, da se je nabralo jezero, ker namreč ta gora je izbruhnila v 15. stoletju in ustvarila tukaj naravno bariero, ki jo voda ni mogla prebiti do zdaj. Tako da zdaj tukaj malo hribčkov, to je ta lavina preproga, ki je zalila dolino in zajezila vodo zadaj. Na tem območju je zraslo mestece Tatvan, ki je tudi pristanišče. Od tukaj do tukaj iz Istanbula pripelje železnica, se okrpi. Potem vidiš, da je ta turški nacionalizem, ki je potem postal grožnja vsem ostalim narodom, spremenil deželo. Znameniti karavanseraj, zgrajen iz bazalta. Okol, če ga tam bolj še okol spodaj, se dozgodila ena sama karavanska pot, ampak je bil snop poti, ki so peljale in so povezovale te tri velike civilizacije evrazijskega prostora. In omenil sem vam, da so karavane šle 40 km vsak dan, tam nekje od 28 če do 500 klanc, normalno pa tudi. Hleve, pa podobne zgradbe, zgrajeno za prespad kamelarje. Tukaj pa gremo v hamam, v kopališče.
Hamama. Tukaj je bilo grelna blazina s okrog 60 stopinjami Celzija, naokrog je bilo okrog 50 stopinj Celzija in tle so bili ti sumoborci, kot je rekel Oskar, ki so te zdrgnili in spravili iz tebe v Švici in Amazonijo iz karavanskih poti. Torej v 7. stoletju se oni razvijajo po celi Afriki, tukaj dol do Armenskih gora in potem proti vzhodu vse tja do Indije. Iran osvojijo in potem grejo v centralno Azijo. In kjerkoli so bila plemena, glede na to, da je muslimanska vera bila zelo prilagojena na plemena, se počasi pomuslimanijo ta plemena. In potem tja do 10. stoletja smo rekli tudi, ko Turki prihajajo sem proti zahodu, se na poti srečajo z islamom in se pomuslimanijo. Pričenjamo spust proti zgornji Mezopotamiji ob reki Evfrat. Oni so uspeli premagati Bizantince. Kar hitro se spuščamo od Vanskega jezera k zgornji Mezopotamiji. Skoraj na vseh avtobusnih postajališčih ob teh lepih magistralnih cestah so fantje, ki v trenutku očistijo cel avtobus. Turško pleme, o katerem bomo več slišali zdaj v tem delu, ko so prišli do časa Seldžukov v ta del Anatolije. Visok je 19 metrov, dolg je 120 metrov in širok je nekje 9, nekje 7, nekje pa 12 metrov. In je od spodaj, vidite, ima tudi tele okna, namreč tamle, vidite, je vhod. Halo? Se pravi... Bir kıza gönül verdi, hoş gurur her gün, o köprüye giderdi, Sindin dağlarından, uçan kuşu bulurdu, bakma okşadıkça, vermesin bulurdu. Ти говори от 3-2 така направиш ми. Я да вашим 3-2 Malabadi köprüsü, Malabadi köprüsü, orada başladı bitti, şu garibin öyküsü, şu aşk yaşiyetten, bir gazel gönül verdik, o aşkın her gün, o köprüye giderdik, Zeytin dağlarından, uçan kuşu bulurduk. Foto session na tem mostu, ki je kot malo večji mostarski most in tle ta velika reka teče dol v Tigres. Silvan na restauracijo Ipek Kiolu, kar pomeni svilena cesta. Poje naš vodič molitev muzejima, naš vodič Adem iz leta po vzhodni Turčiji. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. You are hearing every day. So, Allahu Akbar, 4 times. What it means? It means God is the greatest, God is the greatest. So, the second line is Ashhadu an la ilaha illallah. I witness with my heart that there is only one God. Ashhadu an la ilaha illallah 2 times. And Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I witness with my heart and repeat with my tongue that the Prophet Muhammad is the messenger of the God. Ok, prevedem še v slovenščino. Najprej Allah Akbar, to pomeni 4-krat zapored, Allah je velik. Bog je velik, ne? In potem pravi, witness, priča sem, witness from my heart. Yeah, I witness with my heart and repeat with my tongue. Ok, pravi, priča sem z svojim srcem in ponavljam svojim jezikom, da obstaja samo en Bog, in to 2-krat, is it 2 times? Yeah, 2 times. 2 times? Ok, in potem naslednjič, in potem priča sem z srcem in ponavljam, se pravi, govorim z jezikom, da je Mohamed njegov zadnji prerok. To je ta njihova, se pravi, veroizpoved. So, the fourth line is Hayya ala salah, Hayya ala salah. Salah, it means pray in Arabic. So, Potem imaš še 2 klica, pridite in molite v Bogu, rešite se in pridite moliti. Ja, to je klic v molitvi, ne? Konec še ponovitev, Bog je velik, Bog je velik, Bog je en sam. That's it. that's it. To je to. Zdaj pa bral Koran v originalnem, torej v arabskem jeziku, tako kot je v originalu. So, look at here. This is my app. So, there is Quran inside. This is the original language. The language of the 1442 years ago. Never changed. Original Arabic letters. It is normally 600 pages, but I am just gonna read maybe just few pages for you. Thank you. Yes, frozen. So, and then we will explain it a little bit, not all of it, but a little bit. And you can. This is the original language. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
Ok. Pravi, da v bistvu to so bilo nekaj strani Korana in da so dobili intonacijo, kako se Koran poje in kako je pomemben pravzaprav arabski jezik in original, ker seveda vsaka, ker je bolj intonacija, vse je povezano s tem, da ljudje, ko berejo Koran, padajo v zgodbo. Preprosto padajo in potem, ne, če bi vsak prevod Korana ima totalno drugo intonacijo, ne? In to je prav, arabščina je pravi jezik, v katerem se je mogel zgoditi Koran in Islam. A v bistvu samo zadnje dve vrstice je rekel, da bi prevedel in jih tudi je, rekel je kaj, da o Bog, univerzalni Bog, samo k tebi molimo. What was the second one? Last we only pray to you. Yeah, and O Bog, spravi, pokaži nam pravo pot in da ne bomo hodili po napačni poti in tako dalje. To je samo to malo, ne? Ampak poudarek tega njegovega petja je bil, da začutite, kako se Koran poje. As a Muslim, we are praying 5 times a day. So now I woke up before sunrise for the morning prayer. That's why I set my alarm. And sometimes the video is waking me up. He says, "Hey, Ni tako rigiden, da morajo 5 dan na vsak način, ampak če lahko, potem naj moli. In on pravi, da zjutraj vstane zgodaj in pa prvo molitev naredi. Čez dan, ko smo na potovanju, on ne more moliti. Ampak proba lahko pa združi drugo pa tretjo molitev, če ima čas, sredi dneva, če si ne, ni gre moliti. In potem četrto in peto molitev zvečer jo lahko potem naredi, ko gre v sobo in moli. Če slučajno tudi druge pa tretje, zaradi tega, ko smo skozi na poti ne more, jo mora enkrat, jo lahko naredi kadarkoli kasneje, ampak jo je pa prav, da jo naredi. Pravi, ni zdaj nujno, da se vsakič, tako kot to bilo predvsem neživljenjsko, ljudje so služba. Odijam Bakirju, Demir hotelu, železo to pomeni, 4 zvezdice, super, lep. Za user je šulka sobe,